Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza ndetse kandi nizere ko mu by'ukuri aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo muryohewe n'ibihe. Ni munyemerere twongere tubane muri aya makuru yo kuri aya manywa n'amanywa meza yo kuri uyu wa kane tariki 19 Gashyantare 2026. Ubugambanyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugiye hanze. Nyemerera tubane wumva uko bigenze. Ese ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bimeze bite? Ku ruhande rw'u Rwanda byifashe bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zishimirwa n'abatari bake kuba zarabashije guhuza ibihugu bibiri bimaze iminsi mu makimbirane ashingiye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje guhanganira n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bacyo. Kongo rero ikishinja u Rwanda gutera inkunga cyangwa se gutera ingabo mu bitugu uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye by'urasirazuba bw'iki gihugu. U Rwanda rukabitera utwatsi ndetse n'uyu mutwe nyirizina ukabihakana, ahubwo u Rwanda rugashinja mu by'ukuri guverinoma Kinshasa gushyigikira umutwe wa FDLR, no mutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse aho bigaragara neza ko umugambi bafite ari ugufatanya mu gutera u Rwanda no kuruhungabanyiriza umutekano. Ni kenshi ndetse si n'ubu ngubu ku bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington no muri manda ya former President Joe Biden hagiye hatangazwa ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikorana na FDLR, dore ko nk'ubwo ngubwo nakwibutsa nka raporo yasohotse mu mpera z'Ukuboza mwaka 2024 yasohotse ibanza nanone gushinja u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda RDF gukomeza guha inyeshyamba z'umutwe wa M23 bufasha bw'ingabo ndetse n'ubw'ibikoresho birimo za misile zihandura indege zirasirwa ku butaka, birumvikana. Ariko nanone ikanashinja ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomeza ubufatanye n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Noneho Washington ni kenshi yagiye igaragaza ko ku mikoranire ya FARDC n'uriya mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ivuga ko rwose yamaganira kure iby'ubwo bufatanye mu bihe bigiye bitandukanye. Hanyuma rero no ku bwa Perezida Donald Trump, nubwo habayeho ubuhuza ndetse bigasa nk'ibitanga umusaruro cyangwa se nk'ibitera intambwe, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone ku rundi ruhande abenshi bahurije ku kuba zitareba ku nyungu y'ibyo bihugu bimaze iminsi mu bushyamirane, ahubwo ko ngo zireba ku nyungu yayo bijyanye no kuba ikigamijwe ngari kugira ngo Amerika yiyegurire ibirombe by'amabuye y'agaciro yahariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibe yahigika ibihugu bitandukanye birimo ibihugu nk'Ubushinwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero hari amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, hasinywa tariki 4 Ukuboza 2026. Habayeho byinshi nyuma yo gusinya ayo masezerano, ariko byavuzwe bikaba bitarashyirwa mu bikorwa. Ubwo na amasezerano y'amahoro, ariko harimo n'ibijyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Rero Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaca ruhinga nyuma bakagira ibindi baganira. Kongo ikagaragariza Amerika uburyo yarakaye ko Amerika idakomeje kwamagana u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Ejo bundi rero hasohoka inkuru y'uko ngo u Rwanda ngo rwaba rugiye gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko hari ngo Kongre y'abarepublike ndetse n'abademokrate ikomeje gukusanya ibimenyetso simusiga ngo bishinja u Rwanda kuba rutarigeze rwubahiriza ibikubiye mu masezerano y'agahenge. Ni byinshi bigiye bitandukanye. Aka kanya rero biravugwa noneho neza ko Amerika ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yaba yahaye Amerika ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko noneho muri inkuru turaje turebera hamwe ibiri kuvugwa ku kirombe cyo mu matware ya M23 cyaba cyarahawe iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabirebera hamwe, hanyuma tunarebe mu by'ukuri ku bijyanye n'ibihano bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gufatira nyakubahwa Perezida Kagame, ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma byose rero tubive imuzi ni muzingo gatanu ku kandi. Nyemerera unkandira hasi handitse subscribe cyangwa sabone, hanyuma unkandire kuri
kuri like tubone ko ubikunda, utanga igitekerezo, udutima muri comment kabisa, yego, udutima muri comment, hanyuma unasangiza abandi aya makuru cyangwa se usharinge abandi iyi nkuru. Ibi byose rero ndabigushimira cyane. Yes, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye ikirombe gicukurwamo koruta cya Rubaya ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi iri guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bw'ibihugu byombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye ikirombe gicukurwamo koruta cya Rubaya ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi iri guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bw'ibihugu byombi. Iki kirombe cya Rubaya cya mbere gicukurwamo koruta nyinshi ku isi ya rurema kimaze imyaka 2 kiri mu matware, kiri mu maboko ya M23. Abenshi bavuze batese niba Rubaya ije ku rutonde rw'imitungo y'ingenzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi, ni iki byaba bisobanuye? Ese bisobanuye ko M23 igiye guhita ishyirwaho igitutu cyo guhita irekura ibi bice? Kubera ko murabizi ko M23 yarekuye agace ka Walikare, centre Walikare, kugira ngo ibiganiro bya Washington bya Doha bikomeze. Icyo gihe bikavuga ko byari ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese na Rubaya byagenda gutyo? Abenshi bari kwibaza ibi bintu, abera kikora batonza. Noneho reka turebere hamwe aho byavugiwe noneho nyirizina. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga ko hari umuyobozi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse muri leta murambabarira n'umuyobozi ukomeye muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hakavugwa ngo n'umudiplomate wa Amerika, ngo babihamirije ko kiriya kirombe cyashyizwe ku rutonde rw'ibyo Amerika igomba guhabwa mu nama yahuje Kinshasa na Washington ku ya 5 Gashyantare 2026 ku itariki 5 Gashyantare. Iyo nama ngo yabereye Washington DC yari igamije guteza imbere ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bwemeranyijwe mu kuboza gushyira ikirombe cya Rubaya mu maboko ya Amerika kandi kigenzurwa na M23, ngo biri mu mugambi wa Kinshasa wo gukurura abashoramari b'Abanyamerika mu burasirazuba bwa Kongo maze igihe bwarayogojwe n'intambara. Kinshasa ivuga ko hakenewe amafaranga ari hagati y'amadolari miliyoni 50 za Amerika na miliyoni 150 kugira ngo ikirombe cya Rubaya gitangire kongera gukora, ndetse ko ayo mafaranga ashobora kugarurwa cyangwa se kugaruzwa vuba kubera ukuntu koruta ikenewe ku isoko mpuzamahanga. Amerika yahawe cyangwa se yabungirijwe kiriya kirombe mu gihe yifuza guhabwa amoko atandukanye y'amabuye y'agaciro mu rwego rwo guhanganira n'Ubushinwa isoko rya Afurika no kugira ubuhunikiro bwayo buhagije. Umutwe wa AFC/M23 wanenze kiriya cyemezo cya Leta ya Kongo, uvuga ko gahunda yayo mu by'ukuri y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro na Amerika ifite inenge zikomeye. Ni AFC/M23 ivuga ko Kinshasa mu by'ukuri itagakwiye kugirana amasezerano mashya mu by'amabuye y'agaciro mu gihe imirwano igikomeje. Uyu mutwe kandi nk'uko umwe mu bayobozi bawo yabibwiye kiriya gitangazamakuru, uvuga ko intego zawo atari amabuye y'agaciro, ko ahubwo ushyize imbere kubohora abaturage. Yunzemo ko kuba Kinshasa iri guha Washington Rubaya nk'ikirombe cy'ingenzi kandi itayigenzura, ngo bigamije gukurura Amerika ngo ifashe Leta ya Kongo kuyisubirana ku ngufu za gisirikare. Uwo muyobozi wa AFC/M23 utifuje gutangazwa amazina ku mpamvu ze bwite, avuga ko mu by'ukuri yavuze ko uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Rubaya bufite nyirabwo wigenga utari Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kirombe cya Rubaya gisanzwe gicukurwamo 15% bya koruta icukurwa hirya no hino ku isi. Ndagira ngo mubyumve neza, ariko kandi muri iki kirombe hamaze iminsi havugwa inkuru zitari nziza. Abaturage batagira ingano bamaze iminsi bagwiriwe n'inkangu cyangwa se ubwo bari mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iki kirombe cyaje kubagwira, abarenga 200 basize ubuzima mu mpera za Mutarama uyu mwaka wa 2026.
hanyuma hari amakuru amaze iminsi avugwa yuko perezida Kagame ashobora kuba yahabwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Ese byaba biturutse kuki? Iki rero ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bigezweho, cyangwa se nimwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane imbere ku mapaje aremereye y'ibinyamakuru bigiye bikomakomeye. Nubwo byasaga nkaho byatangiye biri mu bwiru, ariko leta zunze ubumwe za Amerika yaketsweho kuba yabigiye guhana u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame. Byageze naho bivugwa ko hari abadepite bo muri Kongere ya Amerika, baba abo mu ishyaka ry'abarepublike ndetse n'abademokrate, bari bakomeje kugerageza gukusanya ibimenyetso banagaragaza ko hakenewe gusuzuma ingamba z'igitutu ku Rwanda, nk'uko Jeune Afrique ikinyamakuru cyabivuze mu minsi yashize. Wenda twiyambaje ibyatangajwe n'ikinyamakuru cyari cyavuze ko ngo abenshi mu badepite ngo bakomeje gushinja u Rwanda kuba rutarimo gushyira imbaraga zihagije mu gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo rero bakaboneraho gusaba ko hakorwa isesengura rikomeye ry'uruhare rw'u Rwanda mu gukomera kw'aya makimbirane akomeje kuyogoza uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bikavuga ko kandi Kongo habaye ibiganiro ndetse byabaye mu buryo bukomeye bijyanye n'ibihano bigenewe abantu ku giti cyabo, ngo byashoboraga kwibasira abayobozi b'u Rwanda batarimo na perezida Kagame gusa, ndetse bikibasira abayobozi b'u Rwanda, hakabaho kugabanyirizwa inkunga ku Rwanda, ubwo inkunga u Rwanda ruhabwa zikaba zagabanywa, cyangwa se hakabaho gukaza amabwiriza agenga ubufatanye mu by'umutekano. Bikavugwa ko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance amaze iminsi yinjira cyane cyangwa se yintayisinga muri iki kibazo cya Kongo. Noneho ubwo murabizi ko Vance mu minsi yashize yari yashinje u Rwanda kwica amasezerano ya Washington, ndetse yari yaburiye ko ngo u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano nyuma y'uko inyeshyamba za AFC M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mpera z'umwaka ushize wa 2025. Mu by'ukuri ibyo rero ntabwo ari byo nje ngo tugarukeho. Ahangaha perezida Kagame kuba yafatirwa ibihano, cyangwa se u Rwanda muri rusange rugafatirwa ibihano, hari n'abandi bayobozi bashyirwa mu majwi ko bafatirwa ibihano, kuko muri Gashyantare umwaka ushize Amerika yafatiye u Rwanda ibihano. Amerika yafatiye umujyanama wa perezida wa Repubulika mu bya gisirikare General Retired James Kabarebe, yashinjwe kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa yo ntihwema gusabira u Rwanda ibihano. Icyo ngira ngo tugarukeho, uribaza utese ubundi ibihano gufatirwa u Rwanda bivuze iki? Byaba bitanze igisubizo cy'ibibazo byabaye ingutu ku mutekano mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mu minsi ishize Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho ndetse abikomozaho, asubiza ku bihano bivugwa ko Amerika iri gutegura cyangwa se gutekereza gufatira u Rwanda. Icyo gihe Minisitiri Nduhungirehe yari yagaragaje ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwabyakiriza yombi, cyangwa se rwakwakira kubihabwa ndetse neza cyane. Noneho Nduhungirehe ubwo yari mu kiganiro yari yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, byari nyuma y'uko hari hakomeje kuvugwa inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa ya masezerano ya Washington rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho Nduhungirehe abazwa kuri ibyo bihano avuga ko ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi byugarije Kongo Kinshasa. Ariko nawe wakwibaza utese ubundi ibihano u Rwanda rwafatirwa byafasha iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese babisobanuye ihagarikwa ry'urusaku rw'amasasu hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Byaba bisobanuye ko Kongo noneho igiye kuyoborwa n'abayobozi bita ku bibazo by'abaturage? Ese byaba mu by'ukuri bisobanuye iki? Kikaba kimwe mu byo wibaza cyangwa se wakwibaza ariko igisubizo ukakibura, kuko habayeho nko kwibutsa u Rwanda mu minsi yashize, mu myaka nka 15 ishize, rwigeze gufatirwa ibihano
icyo gihe u Rwanda rufatirwa ibihano ndetse ruhanwa ruzira umutwe wa M23 ariko murabizi ko uyu mutwe nyuma y'imyaka 15 nyine rwaje kukubura imirwano cyangwa se ubura umutwe muri 2012 nibwo ndetse na 2013 habaye gufatira u Rwanda ibihano murabizi ko ntibyigize bikemura ikibazo cya Kongo na M23 ahubwo intambara yubuye nyuma y'imyaka nk'8 mu kwakira 2021 ibi byose rero nibyo minisitiri Nduhungirehe yagiye yibutsa amahanga yakomeje kugenda asabira u Rwanda ibihano ko ari byo byakemura ikibazo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ndinjira mu nkuru nyirizina y'aka kanya ubwo ariko mu gufatira u Rwanda ibihano ntabwo ari Amerika gusa n'ibihugu byo muri Europe cyangwa se biri muri European Union cyane cyane biyobowe n'Ububiligi byagiye bigaragaza ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano kubera kwenyegeza intambara murasirazuba bwa Kongo ariko Ububiligi nibwo bwagiye bubishyuhamo cyane ariko ukavuga uti bufite impamvu kubera ko bwungukira ku mabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse Tshisekedi rwose akaba yemera kuba intumwa y'Ububiligi mu bihe bigiye bitandukanye ariko ubwo murabyibuka ubw'imirwano yacaga ibintu igoma bikavuga ko ngo imirwano yahitanye abatagira ingano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner byari tariki 5 Gashyantare 2025 yari i Buruseli kugira ngo agaragaze ikibazo cya Kongo mu muryango w'ibihugu by'Uburayi n'Ububiligi akaba yaranabonanye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ariwe Maxime Prevot. Icyo gihe Kongo isabira u Rwanda ibihano ku ruhando mpuzamahanga uko bwije no kubukeye ariko byaje kurangira Ububiligi bwemereye Kongo ko gufatira u Rwanda ibihano muri European Union biri kwanga cyangwa se biri kuzamba. Muri icyo gihe perezida wa komisiyo ya EU Antonio Costa yari yahamagaye kuri telefone perezida Kongo perezida Tshisekedi ndetse na perezida Paul Kagame w'u Rwanda baganira kuri iki kibazo nyine cy'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Noneho ku kuvugana na Antonio Costa perezida Paul Kagame yari yashimangiye mu byo bavuganye harimo ubufatanye bukomeye hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi. Ubwo bufatanye Ububiligi busaba ko abafatanya ibikorwa babwo i Burayi byahagarara nyine cyangwa se urumva ko Ububiligi n'ubwo muri Europe birumvikana ariko bukavuga buti ubu bufatanye ntabwo bwagenda neza kubera ko igihugu cy'u Rwanda kibangamira igihugu cy'igituranye. Noneho Kongo igira icyizere ko bishoboka ko u Rwanda rwatambamirwa biza kwanga ahubwo byageze aho u Rwanda ruca umubano n'igihugu cy'Ububiligi ibyo byose biza kurangira. Nuko ngo rero ikijyanye no gufatira u Rwanda ibihano byageze no kuri perezida Kagame. Reka turebera hamwe rero igisubizo cy'umujyanama perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya Afurika cyangwa se ibibazo birebana na Afurika. Uyu Masadi Bolosi yatangaje ko adashobora kwemeza niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatira ibihano perezida Kagame kuko ngo nta makuru abifiteho. Yasubizaga umunyamakuru Mark Parlerman wa televiziyo ya France 24 warumubajije niba Washington iteganya gufatira ibihano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ishinja kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Mu kiganiro aba bombi bagiranye Parlerman yagaragarije Masadi Bolosi ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo nta cyizere gihinduka ku butaka kuko imirwano ikomeje. Ubwo yamubazaga niba ayo masezerano yarananiwe kugera ku ntego yayo uri yamusubije ko ari amasezerano ari intangiriro agira ati amasezerano ntiyigeze ananirwa kugera ku ntego turacyari mu ntangiriro. Amasezerano ya Washington ni intangiriro si iherezo ry'umukino. Iherezo ry'umukino ni ukugira amahoro yuzuye n'ituze mu karere. Ibyo ariko n'urugendo kandi bifata igihe. Masadi Bolosi avuga ko ikiza mu by'ukuri cy'amasezerano ya Washington ari uko yubakiye ku zindi nzego zigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo zirimo ibiganiro bya Doha bimaze igihe bihuza Kinshasa n'umutwe wa AFC/M23 ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibishigikiye cyane. Uyu mujyanama wa perezida Trump cyakora yavuze ko Amerika yababajwe cyane no kuba isinywa ry'amasezerano ya Washington ryarakurikiwe n'ibihano yasize umutwe wa AFC/M23 wigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Ati twabajwe cyane n'ibyabaye mu minsi mike yakurikiye isinywa ry'amasezerano noneho tekereza ibyari kuba iyo tuza kuba tudafite ayo masezerano ibintu byari kuzamba kurushaho. Abashijwe ukwiye kubazwa ibyabaye
Masadi Bolosi perezida umujyanama perezida Trump mu by'Afurika yasubije ko rwose ni M23 ngo ushyigikiwe n'u Rwanda yigaruriye umujyi wa Uvira bigaragara. Parliament yabashije Masadi Bolosi niba perezida Paul Kagame yaragambaniye icyizere yagiriwe n'ubuyobozi bwa Trump ubwe ndetse na Trump ubwe. Undasubiza ko mu bitekerezo byacu twavuga ko habaye kwica mu buryo bukomeye amasezerano ya Washington. Abashijwe niba Amerika igifite icyizere perezida Kagame umujyanama wa Trump yagize ati turabyizera turi kuganira nawe nta ntambwe zifatika turabona ku rugamba. Icyo twabonye nuko nyuma y'uko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga umujyi wa Uvira, nyuma yo kuganira na perezida Kagame bahise bava mu mujyi wa Uvira. Hanyuma Bolosi cyakora avuga ko Amerika ifite amakuru y'uko M23 itarava mu byuzuye muri Uvira kuko ngo igifite ingabo mu misozi yitegeye uriya mujyi wa Uvira ndetse no mu majyepfo yawo. Umunyamakuru yibukije Masadi Bolosi ko Kongere ya Amerika ikomeje gushyira igitutu kuri perezida Kagame amubaza niba hari ibihano baba bateganyiriza u Rwanda cyangwa se umukuru w'igihugu. Yabasubije rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umubare w'ibikoresho byinshi biri mu bushobozi bwazo, ati tuzafata zimwe mu ngamba. Mark Parliament yahise amubwira ati ariko twumvise perezida Kagame avuga ko iby'ibihano atabyitayeho, mbere yuko undamusubiza ko ati twumvise ibyo yatangaje tuzareba ibi ntabwo bizaba ari bishya. Turabizi mu mezi make ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba nyinshi muri Nzeri twafatiye ibihano abantu ku giti cyabo batandukanye ndetse n'ibigo bigira rero bivugwa muri ubucuruzi butemewe. Ati ni muri urwo rwego twafatiye ibihano General James Kabarebe wa hafi ye. Abashijwe niba umukuru w'igihugu nawe azahanwa, Masadi Bolosi yasubije umunyamakuru Mark Parliament ati sinshobora guhwihwisa, iki ni icyemezo gihuriweho tuzasabwa gufata, si umuntu ku giti cye uzagifata ndetse rwose ati keretse abaye ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe. Yunzemo ko kuba ubwo amasezerano ya Washington yasinywaga perezida Trump ahari bivuze ko ari umuhamya wayo, ndetse bikaba bivuze ko we n'aba perezida Kagame na Tshisekedi hari ibyo biyemeje. Impamvu Washington ngo itazigera ifata ari amasezerano nk'ikintu cyoroshye. Minisitiri w'Abanyamahanga Ambasaderi Nduhungirehe aherutse kubwira France 24 ko nta bihano bibaho ku isi bizabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo ndetse n'iy'abaturage barwo. Ni muri urwo rwego rero u Rwanda rwakajije ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka mu buryo tugiye kuba tugarukaho no muri aya amakuru. Twinjire muri iyi nkuru isa naho iri icyegeranyo. Hashize imyaka myinshi u Rwanda rushinjwa guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirego bifukirana ukuri kw'ikibazo nyirizina kandi gifitiwe ibihamya byinshi. U Rwanda rwagabweho ibitero kenshi bituruka hakurya y'imipaka, ruraswaho n'imbunda nini, rucengerwa n'abitwaje intwaro. Ikirere cyarwo kiravogerwa kandi ntibyakozwe n'inyeshyamba gusa kuko n'igisirikare cya Kongo cyarabikoze kifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka yarwo cyangwa se ku mupaka warwo mu burengerazuba si igikorwa cy'ubushotoranyi, ni igisubizo cyihutirwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byatwaye ubuzima bw'abasivile igihe kirekire, bikavogera ubusugire bw'igihugu kandi bigakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Ikibazo cy'umutekano muke gishinze imizi mu mwaka w'1994 nyuma yo gutsindwa kwa leta yateguye jenoside yakorewe abatutsi. Ingabo za XFAR interahamwe byishe abarenga miliyoni imwe mu Rwanda, hanyuma bihungira ndetse bihungana intwaro muri Zaire, aho kwamburwa izo ntwaro rero no kujyanwa kure y'umupaka y'u Rwanda nk'uko amahame mpuzamahanga yo kurinda imipaka n'impunzi abiteganya. Iyi mitwe yemerewe kuba mu nkambi Igoma na Bukavu, ni metero bike cyane uvuye mu Rwanda. Izi nkambi zahise zihinduka ibigo bya gisirikare, aho ni naho iyi mitwe y'abajenosideri yisuganyirije, yinjiza abarwanyi bashya ndetse ihatangira imyitozo igaba ibitero mu Rwanda. Iri huriro kandi ryahindutse ALIR nyuma iba FDLR hagati y'umwaka w'1997 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2000. U Rwanda rwagabweho ibitero byinshi byaturutse ku butaka
bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage babarirwa mu bihumbi biganjemo abarokoze jenoside biciwe muri ibi bitero mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'Uburengerazuba. Imodoka zari zitwaye abagenzi n'ibicuruzwa zitegerwa mu mihanda, imidugudu iraterwa, abayobozi mu nzego z'ibanze baricwa. Ubugizi bwa nabi ntibwakorewe abanyarwanda gusa. Muri Kanama n'Ukuboza mwaka w'1997 abarwanyi ba FDLR yagabye cyangwa se bagabye igitero mu nkambi y'impunzi ya Mudende mu Burengerazuba bw'u Rwanda, bica impunzi z'abanyekongo b'abatutsi zirenga 360. Ubugome bwabaye mu gihe umuryango mpuzamahanga wari uzi neza ko mu Burasirazuba bwa Kongo hari ibigo bya gisirikare biteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, kandi hakaba hari hatanzwe umuburo kenshi. Nubwo hari raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zerekana ibikorwa bya FDLR, uyu mutwe ntiwigeze usenywa. Abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze gukerensa uburemere bw'ingengabitekerezo yayo ya jenoside, bavuga ko igizwe n'urubyiruko cyangwa se abantu bashaje batagize icyo batwaye. Ibi rero ni ibinyoma, kuko uyu mutwe uracyafite imbaraga kandi ukomeje ibitero n'amagingaya. Igiteye impungenge kurushaho n'uruhare ingabo za Kongo zigira mu bikorwa by'ubushotoranyi byambukiranya imipaka. Mu Kwakira mwaka w'1996 ingabo za Zaire zarashe icyangugu majyepfo y'Uburengerazuba ndetse ahari majyepfo y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, zica kandi zikomeretsa abasivile. Mu mwaka wa 2012 zarashe ibisasu bya Morutsiye, roketi ndetse n'iby'ibifaru mu karere ka Rubavu. Ku 15 Nyakanga 2012 ibisasu byarashwe biturutse mu birindiro bihuriweho by'ingabo za Kongo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO, byaguye mu midugudu yo mu Rwanda, harimo icyo byagaragaye ko ari ikimbunda ya icyitwa ngo ni n'imbunda ya 100mm yo ku gifaru. Ku ya 29 Kanama 2012 igisasu cyaguye mu isoko rya Rubavu ryarimo abantu benshi, cyica umugore, gikomeretsa bikabije uruhinja rwe. Ibi ntibyari impanuka, ahubwo byari ibitero byateguwe byakoreshejwe intwaro ziremereye. Byarakomeje rero muri Werurwe na Kamena 2022 ingabo za Kongo zirasa ku butaka bw'u Rwanda. Tariki 10 Kamena 2022 izindi rokete ebyiri za 122mm zaturutse i Bunagana zigwa i Musanze, zica igikuba mu baturage. Abasirikare ba Kongo bagiye bambuka umupaka kenshi bafite intwaro barasana n'abari ku burinzi. Bamwe mu bambutse barishwe, abandi bafatwa mpiri. Indege za Sukhoi 25 zavogereye u Rwanda ugira gatatu. Mu Gushyingo, mu Kuboza 2022 ndetse no muri Matarama 2023 indege z'intambara za Kongo zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 nibwo zavogereye ikirere cy'u Rwanda ku kiyaga cya Kivu ndetse no ku mujyi wa Rubavu. Zari mu myitozo y'urugamba, ntibyari ukuyoba. Uretse kuvogera u Rwanda, imitwe y'iterabwoba y'abanyarwanda ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo nka CNRD, FLN, Rudurunana na FDLR yakomeje kugaba ibitero ku basivile. Mu Gushyingo 2012 abarwanyi ba FDLR bari bambaye impuzankano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye umudugudu wa Muti mu karere ka Rubavu. Mu Kuboza 2012 bishe umukozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke ni hafi ya parike y'igihugu y'Ibirunga. Muri 2019 abarwanyi ba Rudurunana bakomoka kuri FDLR bateye akarere ka Musanze baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bica abasivile 8. Hagati ya 2018 na 2019 abarwanyi ba FLN bateye bisi yari itwaye abagenzi, bica bamwe muri bo. Inshuro nyinshi abagabye ibi bitero basanganywe ibirango by'ingabo za Kongo ndetse n'intwaro zaturutse mu gisirikare cy'iki gihugu. Bimenyetso simusiga bishimangira ko hari ubufatanye muri ibi bikorwa hagati impande zombi. Ihungabana ry'umutekano ryakomeje gutizwa umurindi n'amagambo y'ubushotoranyi aturuka i Kinshasa. Muri Nyakanga 2012 Perezida Tshisekedi yavugiye mu ruhame ko Kongo itazicara ngo irebere mu gihe umwuka mubi wakomeza. Ubwo yiyamamazaga muri 2023 yavuze inshuro zirenga imwe ko azashoza intambara ku Rwanda, abisubiramo kuri televiziyo y'igihugu mu Kuboza muri uwo mwaka wa 2023. Aya magambo agira uburemere yaherekejwe n'ibitero by'imbunda ziremereye, gucengera kwa bitwaje intwaro ndetse no gukoresha imitwe y'inyeshyamba. Mu mpera za Mutarama 2025 ubwo mu mujyi wa Goma habagaye imirwano y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo na AFC 23, ibisasu byarashwe mu Rwanda, bimwe bifubirizwa mu kirere, ibindi bigwa i Rubavu, byica abaturage bagera kuri 16 bikomeza
bikomeretsa 177, bisenya inzu zirenga 200. Ibi byose twagiye tubigarukaho. Igisubizo cy'u Rwanda rero cyabaye cyo kwifata ndetse no kwirinda, gushyira ingabo ku mipaka bifite intego yo gukumira ibindi bitero, kurinda abasivile no gukumira imitwe yitwaje intwaro kugira ngo itinjira ku butaka bwarwo. Ibisi ubushotoranyi no gushoza cyangwa se no gusohoza inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu. U Rwanda ruzi ingaruka zikomeye kwirengagiza ibibazo bigaragara bigira. Mu mwaka w'1994 imiburo yatewe utwatsi, ibimenyetso birakerenswa, hakurikiraho ingaruka z'amahano. Uyu munsi rero iki gihugu cyanze kongera gukora ikosa nk'iryabaye mu myaka 32 ishize. Ikibazo rero ahangaha si impamvu u Rwanda rurinda imipaka yarwo, ikibazo nyacyo ni impamvu imitwe y'abajenosideri ikomeza gukorera mu burasirazuba bwa Kongo igahabwa byose nkenerwa. Impamvu leta ya Kongo mu by'ukuri cyangwa se leta nzima nk'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwemera ko imitwe yitwaje intwari ikoresha ubutaka bwayo mu guhungabanya ubutaka bw'umuturanyi, kugeza igihe ibibazo bikemuwe mu bunyangamugayo cyangwa se ndetse no kubahiriza inshingano. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ntizizavaho cyangwa se ntizizakomeza kugira inshingano gusa, ahubwo zizakomeza kuba ntayegayezwa.